ये हमारे एक सिपाही वॉशरमैन था जो 164 बटालियन जे.एंड के लारनू में है, वहाँ पर ये तैनात था। और एक्चुअली सिपाही तरीके से 2013 का भर्ती था सिपाही, बहुत अच्छा सिपाही था, लेकिन कोई फिजिकली इसकी वजह से इसको कार्डिक अरेस्ट आया। एक नेचुरल तरीके से ये हो गया, बहुत इसको CPR भी दिया गया लेकिन बच नहीं सका। फिर डॉक्टरों ने वहाँ के PHC में डिक्लेयर डेथ किया। और कल ये हुआ था 8:25 में अनंतनाग में, और अभी इसका बॉडी इसके घर को लेके आए हैं। একো নাই, খুব কম বয়সত এজন ল'ৰা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল আৰু মানে খুব এটা দুখৰ কথা। খুব কম বয়সতে এটা খুব ভাল ল'ৰা, খুব অমায়িক ল'ৰা আছিলে, হাঁহিমুখীয়া ল'ৰা আছিলে। খুব মানে কম দিন আমাৰ এইটো অঞ্চলত থাকিলে, বৰ বেছিদিন ইয়াত থাকিব নাপালেহি। মৰণি কাষৰে খৰিকটা নামৰ ঠাইত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু 1986 চনতে জন্মগ্ৰহণ কৰা এজন CRPFত আছিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ, দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ মাজত অতি সোনকালে গুচি গ'লগৈ তেওঁ। আমি এই ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহ হিচাপে আমি তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ। য'তেই আছে খুব ভালদৰে থাকক, সেয়াই আমাৰ কামনা আৰু।